Üçüncüsü elbette Allah Taala'nın yoluna çıkıp başka ayallarga da davat beriniz. Başka ayallarda dağı takva kılınız. Sizin moyunuzda özünüzler takva olsanız yetişpeydi. Kızıl beldegi şu bardık ayalарды takva kılış sizin moyunuzda. Bardık ayalарды namazga jıgı, Kur'an'a jıgı, Peygamberin sünneti menен alıp kelүү sizin moyunuzda. Urmatlı ene, urmatlı ece, jenge, karındaş sizin moyunuzda. Dua da kılınız, hareket da kılınız. Ertege kıyamat günü soğuk alası. Dindin 1/3 bölügü Ayşe enebizden geldi bizge. 1/3 bölügü. Üy bülölük turmuştun bardığın Ayşe enebiz aytты. Köpçülüğün Ayşe enebiz aytты. Başka dagı enilerimiz var elhamdülillah. Birok Ayşe enebiz fatva berip turdu. Alım, mufti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrunda sahabaların çeçilmeye kalgan kıyın meselelerin aytıp beretele, ayallarga aytıp beretele. Peygamberimiz ötkөндөн кийин да fatva berip turup, sahabalar çeçilmeye kalgan meselelerinde Ayşe enebizge kayrılат, Ayşe enebиz жооп beretele. Ушунчалык элим, ушунчалык таквалык. Мына. Ошон үчүн сиздердин иншалла карап туруп, атаңыздарды мечитке жибериңиз, Алланын жолуна чыгарыңыз. Атаңызга кызмат кылыңыз. Акаларыңыздар бар, абаларыңыздар бар, тагаларыңыздар бар. Балдарды балагатка жеттиби? Мечитке барып келип турсун. Жаш жеткенден кийин даватка чыгып келип турсун. Аларды elhamdülillah davatga чыгарып турсаңыз, үйүңүзгө береке келет. Алар